Kani kadika Patisi TV. Hadin kani kaji kendo abat ki asya. Hakani hikasingi Dr. Didi Lapang ulai Simentaru hakaji kendo alang jongboro kinong kitkam jong kaseng kongres jong kani kathan. Ya kabala pelong ha kongres Bhavan kabadan hakasnong Buddha nongpo. Kani kaji alang ru kadai kumsi benta ban rakhe ya ka advance Christmas. Bar kinong kitkam kumjo kinong kersan jong kaseng kongres hakani kathan. Kum kajing ai sobha Christmas hakani kasingi Dr. Didi Lapang ula samru ya kajing ai sobha da kitapmo Shabon ngot kiriu teman jong ani kathan. Nalor kani hakani kajelang Dr. Didi Lapang ubalong ru Presiden jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ula pedang sobharu ya kajingwan penyeso kisan ngot kirang ba syakaseng kongres ki bamun chua ki kinong kersan jong kiwei pat kiseng san perthai. Yang sobha yepi kani kesni. Ngidon I biru kani kesni syaka parti kongres. Ngidon hangni sobha biru ni pedang sobha yepi kani kapor syaka parti. Ngidon ru iba enbin maupnya kajingwan kajong pi Inang I will see many bagina country. दिल क्यों ये मेरा शोर करे दिल क्यों ये मेरा शोर करे इधर नहीं उधर नहीं तेरी Bagi penpau ya kejing kemen kum ke blok Congress Committee jongi oh yang nedon ki beri oleh saya ki bawan menikmen lang dangi 4 don seperti jongi lele ki ba don bentah ga baya krei lang ka seng kata-kata lagi pijang lang fi baro ngapan pau kejing kemen ke bekerpang makane singi leo san mut ki rangba ki bela jo syakri kari bagai jai beri wala ke jong kanong rim ke jongki yogi seng ba per Regla wan men treban ni. Kapan kenal ni dau chaman, madang man kendiat tayo, ilran san po arngot, kirang ba tulawan dan runghang. But ngai bagi nang don gebon makre ni pijang subhay pi wan men so yang ni ban syakri ya kari ke jongi. Kaseng kongres ke jongi, ka syakri haba day por, pada bom day por. Ngimlong jeba shulation shit tan rajan election, nang yai don kane ka ying ithet Ikwa bagane kene kita bagane chong bini kendo bini tei kita mampu ne. Nasngaw galong kakabo kabakraw bakum kaseng dani long nakano kakunhon. Idon ka hok ban chakri ublay nong tao jongi ubalalong ubala pae kene kakubor hagana sen kumamenta.